gitu kita tilir kita. Tilir, teles tahu. Ho tite mapas to. Iyo. Ailan il pantil nga sasarani say kontas boka kon ite de tombon de nga sa siri menggir danga mas mutung kula rojaong kami mori nagmar. Bantan camare jelele ka so kilomis. Ya. Kulpodo dan anak suamongko se altar de mori. Ngonta dami itu kali kurulites lelengger le mori dede kaing li de kamping mori jari. Kuru kaing kilo nga sang anak suamongko te porom raon ni ko ajo cavi ni ko wacole ni ko joy ni ka kita bekas ni ko kendas. Naka kuas ni ko kota. Kuru sama mo Einstein grone sama lewa. Hata suan mori itu caro so kilomis. Lanan ami so kilomis. Ayami policavi vaya gulak kita nungguan. Ngonta dami itu kali. One mengasan suap kilomis ego. Tere no main groro nagong garlen purum tava lima gantang kami regis lima leki. Neka sermata bantersai. Neka lekolem madu neka depelmu. Lengkang salang kali kurmanit pantil uva gula bokus. Tetelun ka anggom. Kutte de ngono mekan kilo rana kone rega te duat gula ve mane porum lakone ko palong kami ne ko pale. Neka kita mangat to kolorun te cuma nungkare me duat pala calare mi ve. Kudu hai stata vaser moset ita sata mila. Kior kilo ve kete ucuk sondro stane kan kilo vie selime. Keke plelet cuung ulut pola beke kur mosok ni golo akhir ni golai. Ilur remorin aku ngaran. Itu potadung katorvang kana. Porom rau kita ni hoa jos tai coleng ni ho joen cavi ni ho buas musi. Coneng. Coleng. Coleng ni ho joy. Coleng ni ho joeng. Joeng va ko. Ma bye. Silia sili men. Do silite si. Coleng ni ho joeng. One mai musi ko el tekan ki. Yo hote mampas to mutung kula rojao. Wakis rani sai kontas boka kampi mori nagnar. Ya. Ho kami sua kilomesi. Sua kilomesi. Sua kilomesi. Caro. Poli cavi vaya gulaki tenung bener. Onel sohoga. Bantan camare jelele kulkan. Kudu raka lama podo anak suamongko cirang aliti. Kutegi ilur mori na kungaran. Kudu vecar berkat. Kudu naik caanggit. Ona sakramen perkawin. Mungkin lanjutnya apa kulit olono ne apa yo torok taya misalnya. Mungkin starun ne torok taya nikah. Itu kita taya perlu tegi berkat besar berkat nomor keren mai coba kita. Aku pumpis itu mesti so ini apakah langsung ne altar bone ko mapung bol mai apa yo? Penyerahan gerbang. Atau mesin. Bol mai apa para apa? Bol mai para. Si kita tubuh penyerahan itu. Jadi penyerahan bapak itu, gerbang. Jadi lihat ngasang anak ini baik. Anak Vina. Tuh, anak Rona. Anak Rona. Kita yang punya anak perempuan. Anak perempuan. Anak Rona yang penyerahan. Jadi lihat penyerahan. Bolomaya aku pastor. Bolomaya pastor, maya pintu masuk. So contohnya revang Romo ke pastor. Romo. Karena sama-sama antar. Yo. Hote mampas to mutung kula rojao wakis rani sai kontas boka kampi mori nagnar. Ya. Ho kami sua kilomesi. Sua kilomesi. Caro. Poli cavi vaya gulaki tenung bener. Onel sohoga. Bantan camare jelele kulkan. Kudu raka lama podo anak suamongko cirang aliti. Kutegi ilur mori na kungaran. Kudu vecar berkat. Kudu naik caanggit. Ona sakramen perkawin. Ravan dami ngasang magon dalam besok kilometer. Mori. Neka cakap parah dite. Kucing kagerak bawe anggerak te. Kamping anak suamongko. Horvat.
Kurkarong si tengrone altar de mori na gungar. Ay vapara. Neka kata kunci neka ke caka para. Ne kacaka para. Karong ko sulitin ko Karong altara naka batu tak. Kurceng kager. Maram du persembahan tu puleve. So ame mi pisi oleh ya maromo ma pastorol. So dia valena. Tuak bo itu ya Mustar sih. Tuak bo itu. Condo hiu. Condo bo bolo. Condo. So dia Jadi me pastora taya tombo cuma si Romino. So dia Itu pasti balik. Yo. Nanen tidak. Ya. Ay pantil kami orang manik pantil. Tombol siri menggirdang emas. Utung kularo jauh kapi mori nang. Nego tadami kali. Te dengan nama akun isema devan. To macahkan ngasampar. Lengaji di tengaji dami kacama lain. Cengka para cengka gera. Pantil kamping ngasa anak serani. Anak suamu kuat takut toto molor. Oleh altar rumor. Hola kutiban. Mai kacama lain. Maiga camalai. Hola kutiban, maiga camalai. Lihajak. Apa bawa maca carudite bawa pasang kata hiu apa? Apa? Redang emas. Redang emas. Redang emas. Jadi te ayah homing kami. Jadi siri menggi. Siri menggi. Siri menggi. Siri menggi. Redang emas. Mutung kula rojong kampung Mutu mori. kula. Siri menggi. Redang emas. Mutung kula rojong. Kampung mori. Jadi Aisyah boleh te pantil serani saya kontes buka. Siri menggi. Redang Siri emas. menggi redang emas. Mutung kula rojong. Kula rojong. Itu sebuah tugas disi. Fungsi disi. Maiga sama lain. Jadi ajak leruma Romo Kupati. Nonton. Iya. Iya boleh. Poli gitu. Poli misage sampailah dia poli. One troktai. Itu kita tahu ngapain. Coba kita lihat kita tegi kakak so Pak Menteri. Iya. Grone ce, materi engko. Niat benar. Grone ce, langsung kita mau kerain ko tombol gua ya ma pastor. Itu sebuah Jadi tombol sebenar. Kyo boy. Ai te mutung kula rojao. Berarti rending one hia. Pantil sarani saya kontes buka. Rending one pastor. Tombol so. Kulesta. Lihat setayang lembang gretar. Mori dewa. Bang gretar mori ada. So contohnya. Jadi ya. Torna to. Gua apa tegi boneda, icir boneda tegi. Pertama. Tegila tante anak suamongko serta buan cabi vai gulak. Pertama itu rawak. Cabi buat colenjoeng kengkilo. La tanta kengkilo di situ. Iyo. Ayah paguna tong lako sama 1 kilometer me bagas nego kenas. Percuma. Ayah men kicap sih, sama nupan kicap ko sa 1 kilometer. Poro merau kita nego jos tai coleng nego joeng cabi nego buas musi. Coneng. Coleng nego joeng. Coleng nego joeng. Joeng ba ko. Ma bye. Silia sili men. Do silite sih. Coleng nego joeng. One mai musi ko el kengkilo. Ina kata itu guys, poron coleng nego joeng musik kuen. One mai kengkilo di daengro. Neka kita tokolorong bahas nih bukan. Kos nih bukan. Itu tinggi pertama bukan ngaji latan isi siswa. Tesuan galatan siswa keluarga besar. Nah kayak mau gitu. Karena kita sudah dikawin oleh Vanelu, kawin adat. Nah anak kena rehaso bahwa akhirnya itu juga tenung Vanelu rojok tuh. Iya, rojok tombol. Kita turut kawin membaur jadi satu. Itu. Lelo laku ngomantri merembah. Terus kayak itu akhirnya latan tesuan buat latan 1 kilometer. Tetelun gak latan sih. Jadi tetelun di tega anggom gitu kah? Anggom ngonco gitu. Anggom ngonco kau kesejahteraan. Boleh keloke mas tara sakit lama. Tegia cir lime pandai peng lime kome. Cir lime pandai. Peng lime kome. Peng lime kome. One medot gula ve mane. One medot gula ve mane. Mas ko di sini. Contoh ta penerapi gitu kalimat apa? Yo gitu kita tilir. Teles tahu. Oh tite mapas to. Yo. Ailan pantil ngasa sarani sai kontas boka koni tele tombon dengan sasiri menggir dengan mas mutung kula rojaong kami mori nagungar. Bantan camare jelele ka 1 kilometer. Ya. Kulpodo anak suamongko se altar de mori.
Ngonta dami itu kali kudu lites lelengger lemori dede kaing li de kamping mori jari. Kudu kaing kilo ngasang anak suamu kote poromrao ni ko ajo cavi ni ko wacole ni ko joy neka kita bekas ni ko kenas. Neka kuas ni ko kota. Kudu sama mo Einstein grone sama lewat. Kata suan mori itu caro suak kilomis. Ladan ami suak kilomis. Ayami policavi vaya gulak kita nungguan. Ngonta dami itu kali. One mengasan suak kilomesero. Tedeng no main kroro nagong garlen purum tava lima gantang kami regis lima leki. Neka sermata banter sai. Neka lekolem atau neka depelmu. Lengkang salang kali. Kurmanit pantil. Uwa gula bokas. Tetelun ka anggom. Putte de gono meka kilo rana kone rega te duat gula ve mane porumla kone ko palong ka vene ko pale. Neka kita mangat to kolorun te cuma nungkare me duat pala calare mi ve. Kudu hai sta ta vaser moset ita sa tamila. Kior kilo ve kete ocok sonro sta neka kilo vie slime. Keke plelet cu ulut pola beke kur mosok ne golo akhir ne golai. Ilur mori na kungaran. Itu potadung ka torvang kana. Tuh itu Oh, gitu kita tilir kita. tilir, teles tahu. Oh, tite mapas to. Iya. Ay lanil pantil ngasa sarani sai kontas boka koni tede tombon dengan ngasa siri menggir danga mas mutung kula rojaong kami mori na kungar. Bantan camare jelele ka so kilomis. Iya. Kulpodo anak suamongko se altar de mori. Ngonta dami itu kali kudu lites lelengger lemori dede kaing li de kamping mori jari. Kudu kaing kilo ngasang anak suamu kote poromrao ni ko ajo cavi ni ko wacole ni ko joy neka kita bekas ni ko kenas. Neka kuas ni ko kota. Kudu sama mo Einstein grone sama lewat. Kata suan mori itu caro suak kilomis. Ladan ami suak kilomis. Ayami policavi vaya gulak kita nungguan. Ngonta dami itu kali. One mengasan suak kilomesero. Tedeng no main kroro nagong garlen purum tava lima gantang kami regis lima leki. Neka sermata banter sai. Neka lekolem atau neka depelmu. Lengkang salang kali. Kurmanit pantil. Uwa gula bokas. Tetelun ka anggom. Putte de gono meka kilo rana kone rega te duat gula ve mane porumla kone ko palong ka vene ko pale. Neka kita mangat to kolorun te cuma nungkare me duat pala calare mi ve. Kudu hai sta ta vaser moset ita sa tamila. Kior kilo ve kete ocok sonro sta neka kilo vie slime. Keke plelet cu ulut pola beke kur mosok ne golo akhir ne golai. Ilur mori na kungaran. Itu potadung ka torvang kana. Tuh itu nekecah gua apa ngasang roti masih Urusan dia gitu. urusan pater. Detail kalau yang penting poli kita tegis itu ngaji lah tentang anak onereha so mongkoso begitu kalau so kilomesi agua tegila tentang mohon kesejahteraan bersama. Iya. Luar biasa ini. Tinggal anggon. Coba ya mipis wiwin kole bohia. Coba lihat cara ya rimbang buat begitu. Ayah nunggu kole pa Iya. Morris itu itu. Coba lihat cara valen atau pas tenang. Kebayan hovalen. Iya. Iya. Selama ukule Iya. kepuk persembahan baik Natal Paskah ku berkat nikah. Iya. Te madanga valea leven kole letua. Coba mea luta goet mbak tadi yang Padahal goet agung. sebenarnya iya kole Iya. dia harus membalas. Ya, coba kita lihat pas kita Om Stanis. Jadi ini tumbok iyo. Iya. Yo Iya. ini aneh teh. Ayo kami ma lani lejuk baca ritual pantik sekali stabis. Ayo karo ngagu tua rasana kone rela tegi berkat di lur mori nak barala. Mori nak barala. Montar aku tegi tedeng no main. Dia ngagu taing gitu ngoro nak ngere. Tedeng no masuk kilometer. Anak kone rela
Promesen comesen apan telebo turens musi. Temba sosol. Ligut ngasan tiwu tuka kurcai ni wani istana kedading. Tuhan ni horua. Kurto do cirdo tambang ciri lanar. Tombo toko narang alisin celi ganti said. Itu dikan sebenarnya. Karena ngaji. Nah, saya kuda turah ke teh. Turah kalau dia ngaji di Torok ke teh. Iyo, kudu anak konereka yang mau berkat nikah ini mendapat keturunan itu jadi nggak boga lebo tureng. Lebo tureng. Tureng, temba sosol. Temba sosol. Ligut tivutuka, kurcai ni wani. Ligut tivutuka. Kurcai ni wani anak dadi tuan guru. Lanar kata pemecah ini wani. Baka gue buar pe. Lanar tuh gitu bayang nama wani. Jadi ya tombo cai ni wani ya. Tuan ni horua. Lanar. Jadi ya gue ta ASKN ya lebih halus itu gue borek calo bosil tai calawai. Itu apa? Kawan. Itu kawan. Tapi bertentangan dengan program kesehatan itu bertentangan dengan program KB sekarang. Sehingga kulit ya tema caron lah. Gitu. Tema caron lah. Atau apa kalau kita apa tureng apa? Ya, lebo tureng tema sosolik. Ngong sejahtera. Lebo tureng itu ligut tivutuka itu hamil. Ligut tivutuka. Ligut pe. Sama dengan liku. Ligut tivutuka. Tuhan, untuk ikut mga keturunan. Luar biasa. Tureng itu kan air kehidupan dari seorang laki-laki. Oh iya. Kembus batik kumpuas bawang. Ame ta singkat kembali dia tuang dia Om Stanis. Ame hiyo ba ditewo ga agak lebe itu. Ame singkat kali hal. Cala cama lain itu ya apa ngaji ya. Ngaji cama lain tidak sama podo colong gelirangan mori nagungaran. Kute dengan maya. Anak konereha suat kilomesi. Tegi facar berkat mori nagungaran. Tevencang beras lirwin itu bisa. Kedua cengka gera, kedua vecak nera bisa. Jadi nganceng koleliga kedua andong kalau sendong lebo nganceng. Pokoknya dengan berbagai variasi sebenarnya. Dekat mga batasan sebenarnya. Cokat jomel koe diha. Cokat tombo diha. Yang penting doa untuk menyelamatkan dan pecar berkah demurin aku luar biasa. Mani ko mina kata bawa tiban lah ya gue tapo anak somongko belum merangat maromo one bok batulon to mori vovo salah bongkar mori vovo bawa kasang gereja hota pas deh me pakai gue itu bongkar mori vovo podo anak somongko belum maromo one bok batulon to mori vovo itu sa ata hanya gue pecing dah aku lihat itu one maya lambo gulejo nga tong molor di Stikolong. Jadi apa dia patihon Om Stanis. Terakhir itu oleh apa Natal Pasca kira-kira. Natal Pasca. Nah itu kita apa mungkin pilihan gue. Jadi Natal cuma Natal. Ya cai buat anak mau jari ho gitu. Gitu. Jadi tetap nekepok persembahan. Tetap judulnya sama. Yo langsung persembahan kata persembahan. Natal. Jadi ya pas itu. Tetap kembali oleh pantil serani saya kontes bokak mutung kula rojong kami itulah rencana pengantarnya pengantar. Jadi ami serani oleh caparoki ini hojoen tuh kakoi. Tapi sekarang Pak Mantil tolong dikritiki bersama toh yang ini hojoreng banyak orang pakai ini hojoreng salah ini hojoeng joeng buah yuk empe ini hojoen mongko gitu mongko bulat. Neo join tuka koe gem. Neo tenden tuka misi. Acai mori sambe. Kuruba we anggerak mancing alis sanggar lukiserani. Oleh temun tanale. Monterami itu kali. Porom letua gucain ngasang mori sambe. Kuru gerak mori nagungaran. Pantil kamping asam berkisaran itu rantang mengasir sedap ponenendem. Moseda mikain kilo. Kudulan il teagera gitu kali. Te dengan mengasang naik. Kain kilo. Elor beola bernaktas. Gitu kalau yang mengasang veva aku perintah gereja. Porom lengkang kita salah. Tanya leceng kagera. Tesuat
Aido kita anak bara buat tuka anak ini baik. Atas sereng gereng. Ku tegi ku tuang asang batukan. Sota bihin lo mes bakar pi. Porom lanil cair mori sambe hobi dang ku sisi. Buat tuka ku tombo toko narang al sinja. Ranta sereng baik segereng. Cahirati bagara. Tombon ngasen tua batukan. Jadi Oh, ngancing gitu dia tegin kulit. iya Kesempatan gitu. be Condo sia soto di mana mantar dari pe. bidang To di bidang bidang cahaya pengasang cair hati buat Nggak, juga. Gua apa rak apa Bagara. bagara. Oh, ngancing, kesempatan. itu. Gitu. Porom lelos lite. Kaktus lite. Kaktus itu. Kaktus lite. Buat tuka anak Buat baru. tuka anak bara buat tuka bagara. Bagara. Cahirat tidak kain kilo. Seperti itu. Itulah tan. Datang. Nah, pas kali tega. Ngancing kulit tiki cebana kulit. Tegi coba nari tega. Tapi dasar pas kali te pamantiga. Tetek va darar mor Yesus one salah gitu kalau nama Jepang kau. So, emang Rufang Velu dulu sejumat Jumat tahun. Iya, baik lu gitu. Tapi yuk boy, tergantung tugas di itu. Tugas Ame pasca hari itu pasca di hari Sabtu kalau seminggu. Ya, So, ngasih toko minggu kebangkitan. So kira-kira apa ada nagu patung gue ada pasen. Onel so. Lu so dele kami gue me intino nele so Kamis tuh lu so Jumat, lu so Sabtu gue seminggu. Pokoknya angkom Eh, Jadi min perayaan Paskal itu perayaan kebangkitan. Kebangkitan lu so minggu. Yo. Oh, titik ma pastor. Iya. Taya dami oleh mai paroki apa? Iya. Ai ho oleh son. Iya. Mosekolen. Mor Yesus atas sampean dekok umat manusia. Iya. Kisaran saya kontes buka. Porong meladil to wagu mosekole diha. Iya. To tahu sanggir kau kagu bintuk dia. Pantilo nenai na tembak kisaran. Iya. Temun tanah Manggarai. Gitu kole va darah salah. Titik darah no mehaju panggol. Porom kur todo berkat demuri nangungar. Todo ciri do si tamban ciri lana. Pantil netenga naik kisarani. Tedeng no main. Itu ngolon aku ngerti. Singkatnya seperti itu. Iya. Artinya Ngancing tiki cebana kulit. ngasih tegi cebana. Tiki apa? Jadi apa? Itu memorin politik. Jadi konotasi menyangkut darah tava oni salah, baca koni salah. Gitu tetis ono mehaju panggol gitu. Orang itu maceran, saran di pengikut yang bayang gocok maksud.